Pemirsa wewidangan Serangan Denpasar, Pacang Kelimbakang dados pariwisata regeneratif utawi pariwisata pemulihan. Pemargi inucap sayan sumaken ring pemargin nyane saihang sarang pariwisata berkelanjutan. Indika inucap sangkading konsep nyane nenten wantah nas wisanan kaon nanging taler mecikang kahanan sampun rusak pinake pangupaya ngawetuang kasukertan destinasi lokal lingkungan miwah krame nyane. Kepala Dinas Pariwisata Kota Denpasar Niluh Putu Riastiti Ngawedarang Panglimbakan ring wewidangan serangan anu den saking pewarah Bapenas untuk manggih destinasi Blue Green and Circulative Economy BGC. Inggian serangan sane kaloktah pinaka wisata bahari Pacang Kalimbakang dados pariwisata bahari berkelanjutan. Pariwisata regeneratif puniki nenten wantah nes usanan kaon nyani. Nanging taler mecikang kanan sane rusak, mangde nenten sayan kaon, rumasuk pwangunan kampung kuliner sane uleng ring pengolahan sarin-sarin sekarene. Ngenenin intik pwangunan kampung kuliner dani mausang kantun ring paletan lelang. Paiketan dani ngatiang ring panguntat Junine mangkin lelang sampun tinas tur kelanturang antuk penglaksanaan nyani. Ring warse kali tali 4 pacang kewangun 50 kali kios ring sejroning nyokong panglimbakan kampung kuliner ring serangan. Inggian genah pwangunan los kemargiang ring lapangan ring ajeng kantor lurah serangan. Widya Stuti Bisnis Bali Nguningayang.